Sarkar lai puin farm lo pathum mapa sawanga lo nei tu te lung oi lovin nikum kum top lama tanga ram chung mun sang sanga nor an huai hot thu le abikin Punjab le Haryana lo nei tu te lung oi lo na lan tir tura Delhi pan Haryana police le Delhi police in man ro sang manga thei top chua lo dan nan tum thu te Delhi kho pui chunga lung oi lo na lan tir phal sak an ni lo chunga mani khu a hodar le ngal mai lova Delhi ram ri a kum khat don la yanin kultak thu te video masalama kantar lang to a tin pumodia kai shwai sarkar lai puin lo nei tu te ati thin rim em la ya Arvind Kejriwal kai shwai Delhi sarkar ro lo nei tu te lama han tran tlat thu te Delhi lo nei tu te big pay chu Delhi sarkar chung han lom em thu le Punjab lo nei tu te hne na Kejriwal thu cha te po video masa kantar lang to boka Kumin Republic Day ya lo nei tu te Red Fort an lu nu khan Delhi police in lo nei tu te Delhi khopui chunga an lu thei to lo nan Haryana le Uttar Pradesh atranga Delhi lu khan poimo tak te khau takin an pinga lo nei tu te po in paltlang tumbik lovin abula chuan ria buk an sual hnan ve nga la ti chuan tu na hian thlasom pakhat tha zet chung kong pui te chu kharanita a lo nei tu te la in ho zai han rel du bik lova chutia kong pui dan cha ni reng ta ka chuan mi then khatin Supreme Court a PIL thelutin kong pui dan pin chu hong thuai tur le lo nei tu te po kong pui atanga in thiar fi hlim tura thupek chhuat turin court hi an nge na thamasa October ni samni pakhat khan hearing nei ni in Supreme Court hian thlasom pakhat chuang lai mai kong pui dan be ani chu thil dik ani lo thu asoya lo nei tu ai o te hne na po sarkar laka lung oi lo na lan tir chu mitin chanvo ni ma se chu tianga thlasom pakhat chuang lai mai kong pui dan be chu thil dik ani lo thu a hril bok chu ti lain lo nei tu te hian kong pui te chu an dan ani lo thu le an ni po in hon ani thu ayan du thu an sei ve thunga tin Delhi police lam po in kong pui chu an dan ani lo thu an sei ve bok Delhi police le lo nei tu lam ten an dan ani lo thu an sei ve na in kong chu dan ani nge si a tu te dan jok nge ani hre chiang tur le mi pui hne na thu diktar lang turin chanchin bumi tam takin lo nei tu te in khorna mun chu an pana tuna kan mu mek hi Uttar Pradesh le Delhi in rina Gazipur bordara lo nei tu te in kulna mun ani a October ni samni pakhata NDTV reporter Sharat Sharma kalin ramridin munle kongpui danani dan haven chianga kan muang hian lo nei tu ten an bung ruwa anei rongbol na man ruwa le thil dang thren khat kongla ya han da te nor sonin kong sira an lo da felvel meka क्या चल रहा है जी क्या चल रहा है Sharat Sharma zona changin lo nei tu te zinga papakhat hian kongpuya an bung ruwa te han da son mek thu le Delhi lam pan tu ra hanin buat sai thu asoya keni chuan kan bung ro nei ang te hung sonin pandal po kan thiat meka Delhi police lam hian mindang betlata an ni lamin an hon ve le Delhi lam kan pan nga lang tin honan tum lo ani po in keima anin kan hon sak maya nga yang ti in kongpui dang tu chu Delhi police an ni jok zia asoi chutia thenin pandal te thriata bung ruwa han seng hoi mek lai chuan anom na lama tangin kong an dang lova motor po akal tlang the nge yani ti tilang turin kar an ron khal phei ve mek boka chu kar chu Delhi police in ramri an khamna china chia chuan an din tira chuta Sharat Sharma hian lo nei tu pol pakhat hruai tu pa Rakesh Tiket ta komin Supreme Court in kong pui dan narem ti lo chung chang angai dan le an malak na te azota Rakesh Tiket hian Supreme Court chuan a soi dik chia lom kong pui hi dan tura ni lova tu in nge dang ti po kan hrevek heng barricade te hi tu da nge kan hrevek tia
barricade le kha in tar po thlak pa in ente hei hi enge inziak hi han chiar la TV ate po tilang ro u enge inziak hi ti ina zota Sarat Sharma an Delhi Police ti a chan hnu in ticket hian ani le ti chuan tu in nge kong chudang ta ti ina zot le a Sarat Sharma hian Delhi alu in tuma wangin nangma ni dan nan cheule dan le thupek ken ko nana hetiang hiti ni in Delhi Police te chuan anin soya ti a chan hnu in ticket hian engwangin nge chu tianga an ti keini min dang ani po in midang tal chu an chua tur ani don lom ni kong te hi pinnata na siam ani lova kalna ta na siam ani ti na soya Sarat Sharman chu tak chunia Supreme Court po ina soi kalna ta na siam ani a in bungroda te hi engtia ti chun zom zel nge in tum ti na zot le a ticket hian keini chuan kan bungroda ang zong zong kan da son veka adu du an ron kal thei ma se heng barricade te hian andang tlata tunai muang hian kan lama chuan helai thleng hian motor po aron kal tlang thei veka barricade an lakson vele Delhi lampanin akal tlangang keini lam chuan kong pui hi kan dang lova dan po kan du bok lo ti in na chang chumi hnu Sarat Sharma hian Ramlila Maidan alung oilo na lan tirin dua mase COVID hospital da ani awangin in lut thei don lova jantar mantar la rem chang don chuang bok si lova khoya nge lung oilo na chuin lan tir ta kang ti na zota rakesh ticket hian kong te hian hong te te se chung chu pol minga langai tu ale turani ang ti na chang अब जैसे ये कार्रवाई देखिए कि यहाँ पर अपनी Supreme Court in kong pui dan reng chu thil thei ani lo ti a soya tranga cholkar khat liam hnu karma sajir top ni October ni somni pakua khan Delhi le Haryana in rina tikri border atangin NDTV palai Ravish Ranjan Shukla an report aron ti chuak vele thunga Delhi Police in kong pui hi kan dan ani lo an ti ve viauna in Shukla report a hian lo nei tu te dang tura Delhi Police te thil ti chi sang sang alang chiang viawa kong pui la ya thir bom container lian pui pui a khamphei zonga da in container hnuk tu trawler lian pui pui te po mu tu ra oma Supreme Court thupek chua na harei deuh to awangin Delhi Police lampo hian an bungroda then khat an lo seng hoi man to zoka kong pui dan na ta na an thil man then khat cement concrete block sol pui pui te po tuna chuan kong sira an lo da to ma se he kong pui hi pal pakhat chawa pin nilovin hungna sang sang thua kuangota pin ani a kanriat angin Delhi Police Union Home Ministry hnuaya om ni in lo nei tu te dang tura an chet na le an hmalak na zong zong po hi Delhi sarkar thupek nilovin sarkar lai pui thupek vekani a soito angin Delhi Police te hian lo nei tu te ton tlang theilo turin mun khata ni mai lovin mun sang sanga thua kuala ya cha in he kong pui hi an lo danga andan na man ro then khat an seng hoya kong si ra an lo da to chungin then khatero seng zo lo an lo la neya kan muang hian cement block pahni in kara thir hling kai kwal an lo concrete nan thlapa a then an thiat to na in an lo la thiat zo man lo ani he thir hling dot chia hian barricade then khata om le a chumi dot le a chuan thil hlo om em mai rotmor sui zum kongpuya an lo wa bur le furmaya lo nei tu rualin ronton tlang ta ang ni se mi pui tam tak ron in nek luai kara liam rap thak pui tuar le thi pha hial te po anom cheu mai long mo ti te ril ruwa lo lang ngal zuta mel masipai te po ni lo mani ram chung lo nei tu te nge chunga pumodia sarkar ril ruput mang chu hengrot zum bur fer fur te hian na ti chiang viawa rap thak em ani chumi dot le a chuan Haryana lam nai ber tu hung na bang cement block lian pui alai koronga leichun kha
lo in tlar phei le puta chumi pia lama chuan hla lo te a mani in lum le huan le lo kal sana sarkar lai pui hne na an lung oi lo na le an thil phut thlen tum tu lo nei turwal Delhi lut theilo vadan be te chu hanin kul thapa tharum tho zonga chelovin thlasik khowot ni pui kholum le furwa tuite tuar dai vekin do thei takin kum khat tha don lai he muna hian anom to a mitam takin an nunan lo hlan hial to bokani engtika nge lo nei tu te thil phut hi ti hlo tlin sakan ni anga engtika nge ma ni khwa le ma ni lo lama an kir le theyang ti chu rinlok thiam thei po alani lova Gujarat Chief Minister ani laya lo nei tu te ta na minimum support price siam sak tura Prime Minister Manmohan Singh a lo nor fo thin tu pumodi aril ruwa hian enge lut ta ti la kan hriat thiam pui phak vani heksu hetia Delhi border vela lo nei tu te han phet suaw lai hian inrin nikal ta October ni somni pakua khan Uttar Pradesh khopui Lucknow wa BJP party thilti khom na Union Home Minister Amit Shah le October ni thuma Lakhimpur khiria lo nei tu te chil hlum tu motor Mahindra Thar nei tu Minister of State for Home Ajay Misra te ho stage pakhata an thu ho le a hei hian lo nei tu te ril ru atina thar le hle Ajay Misra Minister of State ani na tanga ban tir hneka chutia Uttar Pradesh mi puite ma a state BJP swai tu tele Union Home Minister te ne na anding ho le mai hian lo nei tu te pia lama Uttar Pradesh politics a po soi a lo na sa le hle a lo nei tu te lung oi lo na hian na kum Punjab in thlan le Uttar Pradesh in thlana te hian enge ngong ane yang ti mai tua tham tak ani ome